Salam, selamat pagi, Bapedang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Pema ijalohita, ligapan sigano pari bata bani panorang sobot nerion. Pasada hita hurta, matonggo hita. Terima kasih apa puji-pujian ma isombah kun urnami bamu Tuhan. Bani bagel ni holong nyatemu huban nami. Namar mudu-mudu hon hanami. Rosi manobus kanami humbani pardosaon nami. Ase talup kanami tongon Tuhan. Menjalohon silayak-layakmu nagukan diarin. Asibani panorang sogoton, ibagas nasilipukah kanami, horja nami sigano pari. Tong-tong maham manorangi ura papikiran na marhiti hatamu nama pasingin. Ibagas goranak mo ton Diyos Kristo nami jalam rapakon tonggo namiun. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, ijape na siyam marianan bani panorang sogot nerion, nabu isi sehanami marhiteho ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata bani panorang sugot nerion Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 ay matar surat bani buku Jeremia bindu 31 ayat 14 na makatahon sonon. Marlubih-lubihan do bahenon ku uhur ni malim-malim bani malas niuhur. Anjaha busur bangsaku bani pasu-pasukku nini Jehovah. Kita ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo itulimati hita ipardiate hita pangidangion ni Nabi Jeremia totutene talardo bani buku ni on bahasa na imumungkon atape na ibaritahon atap na ipadasu bani bangsa Israel bani panorang Ijia. Buinando na manukanhon pasal uhuman ni nebata dopak bangsa Israel. Janah uhuman ay langadong naboy mangambati, langadong naboy manlanglangi, maningon saut do ay hubani bangsa ay. Totun martuduh-tuduh humahumani ay bahasa langadong dosa na itolerir na ibata atape langongga na ibata mardame pakon dosa ni bangsa in. Janah purini petongon sonai marah ni nebata gila ni nebata dopak dosa ni bangsa in totu tujuan ni nebata ay ma asi bangsa Israel tetap mangguluh ibagas padan na dop ibuhul humbani mukah ni antara nebata pakon opung ni sidea bani panorang na dop salpu. Janah purini petongon bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Buinan pasal uhuman na ibaritahon janang nagabe panokanan ni hata ni nebata na ipadas Nabi Jeremia dopak bangsa Israel bani panorang Ijia. Tapi das dohuma Nabi Jeremia laho padaskon bagah-bagah ni nebata marhitihun ni padan na baru. Na ija bani padan na baru ay nebata na paulihon, nebata na pabayuhon parguluhan ni bangsa in. Ubani hasonangan apa malas niyo. Toto ba pinang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ondo nagabe si parayakon ni haganup jolma. Sonah asim mangguluh ibagas malas niyuhur janah jupahan hasonangan. Ay maasi ba pinang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Parditi hita bani hataon. Marlubih-lubihan do bahenon ku uhur ni malim-malim bani malas niyo. Anjaha busur bangsaku bani pasu-pasuku. Dua kalimat atape dua hata patorangkon marlubih-lubihan apa busur on pataridahkon bahasa hata marlubih-lubihan
namararti doai nebatado hasa atape humbani nebatado hasa bui haganuk malin jupahan malas nihu janah hata busur namararti doai pitah nebatado hasa nabui pabusurhon bangsain marhitehon ni pasu-pasuni. Artini ai malin apa bangsa Israel haduasi sidea ipabusur janah marlebih-lebihan ibagas malas nihur aima halani malas nihur apa pasu-pasu na humbani nebata ase langadong si pindahan atape si parayakon ni malim sonai age bangsain pasu-pasu na legan atap malas nihur na legan halaniaha halani malas nihur bani malim ne batasan diri do na memberehkon ai marlebih-lebihan hubani malimni ijaima bangsain membeban galangan situtungon hubani anjap-anjap janah malasma uhurni malim-malim marhitehon ni galangan ni bangsain sonai do humani agi bangsain pabusuron ni nebatama marhite pasu-pasuni lampor lu bangsain mangindahi pasu-pasu na legan atape pabusurhon dirini marhitehon ni aha na adong itanohon natottu ba penang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijon magati ibagas parguluhan ta jupah kita sihol tumang ase malas niur ai jupahan ibagas guluh ta ibagas panorang napodas artini sihol tumang kita ase langpala adong perjuangan ta malas uhur ta lang adong nehor jaon hita malas uhur ta agepe lang perlu ipardiete hita ihor jaon hita hatani ne bata bosur kita bani pasu-pasuni sa sintong ni tipe guluh nasi sonon aima boy saguton ta tipe halak na korupsi tipe ni halak na langraloja tipe ni halak na manghalalkon ganup cara ase maningon do HP perlu bata porini PHP ni naibatado na pabusurkon hita naibatado na memberi malas nyur na marlubih-lubih hubani malim tapi maningon do humani malim tetap makorjahon horjani ibagas malas nihur sonai do humani age bangsain maningon tetap do mapokut makorjahon hata nine bata ibagas ganupan parguluhan ni si ganupari artini ai age malim sonai age halak na porsaya maningon do hapeni pataridahkon ihapurluhon hita dotongon sonaha ase hata nine bata ibagas hata nine bata matongon jupah kita pasu-pasu na humbani ne bata sonai age malas nihur na humbani ne bata lampur lui pindai hita malas nihur humbani na legan lampur lui pindai hita pasu-pasu humbani yanan na legan sukup ma pitah pasu-pasu apa malas nihur na humbani ne bata totu ibagas na lahoma parayak haganupan ai sedona urah tene pasti do idopak kon hita bagi-bagi tantangan janah rado homani jupah kita parutulon apa parlajoan ibagas nalaho maparayak pasu-pasu apa malas nihur na humbani ne bata halani jolma ope hita janah bue ope nabui mangagu pikiran apa uhurta tapi ulang madabuh kita hubani sifat na manghalalkon segala cara tetap mahita pokut tetap mahita ibagas malas nihur jana tetap ma haringgas kon hita mangindahi harosuh nine bata ibagas ganup pargul miton ni gulukta ase porini pelape jupah kita nuan malas nihur na humbani ne bata pasu-pasu na laingan na humbani bata papakke hita ma maningon tenger do uhurta ibagas guluh taon bahasa pita humbani ne bata do hasa
hita paimahon malas nihur na marlubih-lubih jana pita humbani ne batado hasa hita paimahon pasu-pasu na humbani ne bata na mambahin tongon-tongon bosur lang pitah akulata lang pitah matata tapi bosur tongon pakon partonduyonta marhitehon ni pasu-pasu na humbani ne bata. Amen. Martonggo mahita. Ajari hamhanami tongtong Bapa. Asi ibagas haganupan pargulmiton nami si gano pari. Lambid idah kanami tongon. Pitahamdo na manggoki malas nihur na marlubih-lubih huban nami. Janah pitahamdo na pabusurkon hanami marhite pasu-pasumu. Tongon Bapa sipata ibagas nalah maparayak haganupan in buedo parlajuan buedo godaan edo pak kona nami ibagas parguluhan nami si gano pari halanya marhite tondi muna mapasing in patotap hamur apa pikiran nami asi barang hape tongon Tuhan parlajuan na sonaha pe na edo pak kona nami bagus guluh nami tetap kanami martingir nihur janah pitah marpangarapan hubamu bahasa hamdo hasa arwane malas nihur na marlubih-lubih apa pabusurkon hanami marhitehon ni pasu-pasumu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namyon. Amen. Jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan ne batata idop nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ati ni bata Bapa apa persauran ni tondoy na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras bata ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus malas murta tene makurjan horjat ta sa ganjang niron porini peloja hita dingat kita ma sedo halojan ta ay na mambayin hita busur tapi pasu-pasu nini batado hasa na boy pabusur kon hita ase porini peloja hita loja matongtong hita ibagas na mangindahi harosu nini bata sa ganjang niyon. Salom.